sunu ko aro sunu kan kamukano kunyine ro mama ndo kataka bane beson kumbe nugo tenkana wakati su na uto jamani ke no ni madina no keso o tagara ke wakati lenki ke nga gemu février katsun tamuno siko ngasino ujunu fili temple aro siko kebare dan tanto benu ga kite onaro kun kinyanda ga ngota ga bismillah. O kwaren jopanati o ministry be jon ko ntongo di jagun kibare nga kenga ni Mohamed Ould Mohamed ya ken ko ta kone ara kibare lingi kinyandi segu kanda gumundo politique fedendo segu serunime debirun ko nyume jondi kenga ni ara ko woni nanti kebe gani koma text nga koma text kenga ni iranda bar izini iranda bar ranga ken ko ni ken wonu gollen jopa yeredo avril kasoke gawo nyemen pare dange fale kebe gani ko idin kibaru kebe gani mejon daji kenyi manken ko nira kibare bugundi alhamsa ke ko ta nange mu février kasoke kabunga sine wujunu fili temple arosiko akonira ko inanti kubenu gan kawana ndiga maka idiranga konko ni awu wujunu tami arosiko do kamusiki aro temple ro seru siki aw kemba na kubenu gan kawana ngiri o jamane ndi kenga nyi malinga ni jonko ikati maka ya nandiga ijinda bari maka yirigi sineke keni o fama nu kibare nga kembe gani o kurangun kun konira kibare buguni na ko inanti ku koy fili no gonde garagole be dabari kenya faike kenga ni kempranda nga no ku tanchege aro suru fili konira kun kari ida garanu tame ira kun kara sika ganya suru be no ri tanjike aro suru karage yogonira kite sago kun kama ado igajanyoku ikenfo gabe ira kun karaga bake kitende ketara o jonko ni yoroso agonwo sino tameme baka kebe ganyoko toro ime akengo yoroso circlignari yogoni kebe gani docteur labe ga otikenda sescom kenko na sino tamme baka anta gole nka kebe gani ko kumbani nangemu talata nga février kason tamundo nagato kono no golen jopa nonga docteur nka ke me yokunti mante bawira de manen kita na bugudi Denmark bangenga kebe gani kahana mau akawo yeroso circlindi ikara de manen kita na bugudi Denmark bangenga yogoni diga yokukura ga kuchala ime debenga kinenonga kebe gani yoroso meringa aro docteur nyimanke kunjonga yokuke kinuya udo garawara docteur nkake golen jopa mobe tia ona bugunonga kebe gani Cameroun karala be ga utara ije nkoni golnyanganu kun sapa ga otikebera syndicat ifasani sepa be ga otikenda syndicat kunkoni ra ko nanti wonu golen sigindi o lenki février kasoke tamundo siko sine wujunu fili temple arasiko ma wakati be ila murunga na kini bawo wutu wakati ntaya mala murunga na kite wakati bani ina golen filla ngutu khare nambugo kibare ndi kebe gani ko o chatiri bugunda na kime atogonya ni Sumaila Kulubali aken fati daru na geme alhadin kotanga Bamako afurum pinsu wanyana lenki tenenge nangemu Césaire mpakatinga o do nara adna hinaya naro o kamanaga ngem mare musonu ko kunyinero mama ndo kataka banbesu ankumbe ndo ntene kana wakati su kabaru beno ganyo kitungere ni kinanda ga kunya feke mutagara no gem ndo ko tatane alla gana dunga inshallah